apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Napudot man ti ulo yun, nanang. Apay? Makapasuron day tanga Anjay. Itay pa'y nga awag ak nga awag. Ngam di namat sungsungsbatan. Ni Anjing agab abang iti ipapaabang yo abalay, nanang? Wan, singir ko matiabang na. Ngam di namat sungsungsbatan ti awag ko. Amangan busy. Busy? Ka Domingo ita? No di ka makauray, ing kayo iti ayan na. Asidaglang mo ti balay nga papaabang yaw. Ay kat salud-sudak pa'y sakbay amapanak. Tapno saan asayang ti bandawg. Ay ako reka, tateksak dito a tao. Makapasuron. Awan mo ti kunana nga ag-reply. Wano song bata na ti awag kaw. Apaw, tamang rugi kay man ako nakon. Ha? Inton ko, pumanaw da kita borders yaw. Da kayong tumalatag pare ko. Gayam na naloleng, anya ti masapol nyo, Awan ka din ni Anjay, dito'y bakla. Ay na, nakakandado mo't akit kita nyo data silid na, Kaya't naasawan, awan ti tao. Di ramot ngamin song batan dagiti awag ko kankwana. Oray dagiti text ko, di na replyan. At da iti trabaho na. Trabaho ka Domingo? Kaduan, everyday ti pa nagtrabaho ti gayam ko, Aging gata, alas 8 iti agsapa, kan alas 5 iti malam. Ti kuna nakit de, awan pagbayad na, iso adi na sungbatan dagiti awag ko. Ay, talaga adi kay makawawat. Adang aro trabaho na. Di kay madanagan, ta siguradong ag-text day dyan, malpas ti trabaho na. Ay, sana siya ti pagpungpungtutan na di at tao. Tapapanawak at talaga. Nakasinger ka, nanang? Saan nga raw? Ay. Nakakandado ti silid ni Anjay. Ilimlim mga nagsamaw. Amangan no da trabaho na, nanang. Agtrabaho kat Domingo ita. Ay na pa. Adalat tamat agtrabaho iti oray Sabado ken Domingo. Da kayo kay dimot. Di nalakot ibagano awan ti pagbayad na. Ay nawaw. Ay nalabos kay mo. Kadagiti borders yun, nanang. Ti kayat yaw. Isuda ka na yun ti agad adjust para kada kayo. No kasta saan da masungbatan ti awag yaw. Anusan nyo ati aguray. Ay na, nyalaang mat nga dya may sa minuto. Tinapatag. Di na kay itarayan. Awan ano kasta kaya ka na yun. Pumanaw amin a borders yaw. Maitay di landlady dito'y balay apag-abangan ta, manang Angie. Wan nga ron, agsasarno ti text kan awag na kanyak bakla. Ay na, imbaga nagtrabaho ka, ngam di namutpat yan. Ipagarop na nga igagagaram asan nga sungbatan dagiti awag, kan di kag-reply iti text. Nag-text ka rod itay, kasla makaungat pa nga reply. Ay, rupat kwarta da di abakit. Sana makauawat. Isuan? On time mat no agbayadak. Diyak lang man na nasungbatan ti awag na itay, tadak iti trabaho. Kastaman ng ti ugalyan na. Ay nawaw. Naskan samot nga ipatarpulin mo ti schedule ti trabaho. Tapno inton umay kat mabasa na. Ay, stress mata ka na yun itad na day tatao. Di namat panunutan nga adda trabaho. Saan mo mabali na sungbatak ti awag na kat numadama ti trabaho? Tiniksan ni Nana Loling, manang Angie. Inbaga ma day off mo ita? Wan, nalpasan. Anya iti reply na. Amang ano isuday to yung nag-text. Mabit lang takitaag.
Oh, isungag pa'y subakla. Oy, anyang iti ko na. Umay ka di agsingir. Wen, umay ka no. Oh, kita ti reply na kanya. Kasla makaungat si ka. Ay nabay amon. Style na siguro dayta. Saan na makaawat? Oh, ato yan ti abang ko para itabulan, Nana Loleng. Ay, mabiit lang, Angie. Adda ka di pa ibagayo, Nana? Apay adi mo sungsung-batan dagiti awag ko kan kay di kalman. Nagbayag ka pa'y nga reply. Naira namat nga adda trabaho, Nana. Anya laangan nga iti may sa minuto. Ay nawaw, saan mat amabalin at ti cellphone ko ti banbantayak, Nana? Sa maysa, bawal ti ag cellphone iti pagtrab-trabahwak. Maikatak nukwa, Nana. Inton maminsan, sungbatan nyo ti awag ko. Makapasuron ti kasta, pagururayin nyo da tao. Kas na ko nakitayan, Nana. Adda trabaho. Di kay madanagan, ta saan kay mat nga itarayan. Ay, naimbaga bigat mo, Manang Mika. Kas damat kan kaading ko. Anya ti masapul mo? Ay, siyak gayam ni Angie, Manang. May saka dagiti agab-abang iti balay ni Nana Loleng. Ay, balay yo, ti anda iti asidegmi, saan ka di? Wen, kukuha mi day jay. Paab-abangan mi mat. Apay ka di? Amangan kit din no, adda bakante. Awan pay. Adda dua a kwarto ang mabakantya nintun tapos. Ipa-reserve mo man ti may sa kanyak, Manang. Ha? Ang planok ngamin ti umakar, Manang. Jak maanusan ti ugali ti landlady mi. Apay ka di? Sana makauawat, Manang. Kas kumay di kalman. Jak laang nasungbatan ti awag na, gaputada trabaho. Agsasarunukit din ti text na. Makaungat pa'y. Anya. Tinsabi agab-abang itayan daluleng ti kinasaritam itay. Wentatang ni Angie. Salsaludsudan na no adapay kano bakante iti balay nga ipapaabang tayo. Ay nawaw, apoy kanaw. Agsapsapul iti pagakaran na, tatang. Diyak man amo ka ni Nana Loleng. Saan kanumat nga binamakaaw-awat? Ay, kastamot lang ti reklamo ng itinagab-abang iday. Saan aya? Uwan, tatang. Ti kayat na ngamin kat masungbatan wano mariplayan adagos ti text kanawag na. Di na pampanunutan nga damat piman trabaho dagiti borders na. Aging gagayam ita kat di na pa'y binaliwan day jay nga ugali na. Awan ti agbayag iti balay nga ipapaabang na iti kasta nga ugali na. Ay, kita man ako Ang mga nuguraan na ka. Numamuan na nga umay dito'y nga agabang jay border na. Nakasarita kung ti akin ko kay iti balay di tabangir. Oh, anyang iti ko na. Ada ka no mabakantyan ado ang kwarto. Iso na lang, tayinton tapos pa'y ka no. Ay, inpa-reserve mo kuman May isa lang din pa-reserve ko. Ay, ibagam adwa, ti pa-reserve mo Diyak matam mo, kayat mo matgayam ti umakar, bakla. Diyak kaya ti mabati dito Sa may sa uray siya, diyak kaya ti ugali ti landlady tayo. Tilaang samot ibay-bayad tayo, tinapatagkan ko Pudno lang unay tako ng bakla. No kayat mo, mapan ka iti ayan ni Manang Mika, ta ipa-reserve mo ti may sa kwarto. Umakar takit din. Nagrigat ti kastoy. Imbis na makafocus ta iti trabaho, saanan, taparikot maten ti sumangsangbay. Anya ti ko ng bakla. Ay, umakar kaminton, inton sumaruno abulan, Nana Loleng. Anya. Pasensya kayo Iti anya agapo nga umakar kayo. Ay, ako ngamin. Di mo ibaga, nga oray ni Angie kat umakar man. Wen, dua kami. Ay nawaw, apay matakas ta. Pasensya kayo Di mi ngamin maanusan ti trato yo kada kami a borders yo. Day talang ti makagapaw. Aginarte kayo manag. Ay, nakapag-desisyon kami. Saanin nga agbaliw day ta?
Anya nga itananang, nakayumot lang ti agparikot. Ay, nasayat mo't lang no pumanaw da. Diyak mo't kaya ti ugali da niya. Awan ti agbayag a borderyo no kasta. Awan makaanos iti ugalyo. Di bali tado mo't tagsapsapol iti pagabangan da. Ha? Makabiro kag tulat ta, iti kasukat da baklaken anje. Ay na, no kasta ti ugalyo, marigatan kayo nanang. Man ano ayan da kayo ti agadjas. Di unay ti agungat. No di da masungbatan adagos ti awag, wano teksyaw. Agbaybayad da mo ta. Ay agsardeng ka man mo't si ka Fernan. Agpakalaing ka mag. Sayang ti mano abulan, no awan ti mabirukan yung agabang. Kay kanya kumaita. Diyan ka mo, di kayo makawaawat na. At dandaan di kan tigayam na tatang. Asikaswag pa ida. Ay, sigurado ka kadi iti day ta desisyon mo nakaw. Ang mga nugurain na kanilulay no, maamuan na nga iti balay nga ipapaabang mo ti pagakaran ti sigaw da borders na. Saan mat siguro tatang? Ay, Saan mat asyak tinangibaga nga umakarda? Isuda mo tinagdesisyon. ay na, madanaga na nga main. Tay di na minsan, sikat ti ginura ni Luleng idi pimanaw ti borders na. Relax kayo laang tatang. Siyak to ti agpalawag ka ni Nana Loleng. Sapay nagrigat akasasao day di abakay. Adamatan kan kwa na tatang. Bakit matan? Amunan ti husto kan saan? O, da kayon ti makamu ngagsarita no sa dino ti kwarto ti tunggal maisa kada kayo, Anje, Brian. Agyaman kami launay manang Mika. Ano sa nyo lang ti rumor ngagsakdoy ti paglabayo, Ay, uwit manang. Okay lang ka na kami, manang. Alangarod, da kayo matan ti makaam mo. Ti abang mingay, manang. Saan ko pa'y asingiran ita? Inton umay alawas latan. Ay na, agyaman kami manan, manang. Oh, makita ang bakla? Nataltal na dito eh. Ay, pud na launay, manang Angie. Nagsingpet ni manang Mika a landlady. Kan, ada konsiderasyon na. In short, manakaawat. Saan nakas ka ni Nana Loleng, adi makaawat. Saan la masungbatan ti awag na? Nagado sa una. Iso na lang, taamang ano ni Manang Mika ti pagpupudutan na. Numaamuan na adito'y tinagakaranta. Oy! Iti anya kumaga pungay. Personal mo't a desisyon tati umakar, di ba? Wan mat kit di Di na tamat pinilpilit ni Manang Mika. Masurunak launay iti dayta Mika. Ay nawaw, aday ta kay manananang. Gurain nyo man ang tipada yung agpapaabang. Una, taiti ayan na mo't gayam tinagakarandaan di kan Brian. Anya ko maita? Inagaw na ti borders ko. Naglalaingan ngay day tatao. No daan jikan Brian tinagdesisyon nga agakar, diyo iraman ti sabali nanang. Ni Mika man ti pagpupudutan yun. Kasano asaan ang mairaman? Katagawan na matan dagiti borders ka. Awan ti inagaw ni Mika ken kananang. Karbangan mo't lang dagiti borders mo no agakar da. No kaya dati umakar, awan mabalinyaw. Tinapatag, awan utang daken ka. Ay saan? Mapanak iti ayang day taamika. Tagsarita kami iti nalapat. Itabot laang. Ipilit yung man ti amuyaw. Awan ti inagaw ko kan ka, Nana Loleng. Awan, kano naglawag nga inagaw mo dagiti borders ka? Ay nawaw. Tapno ibagakkan ka, isuda ti nagdesisyon nga agakar. Di mo mat ngamin aywanan dagiti borders mo, Nana. Agpapada ti istorya dagiti pumanpanaw a borders mo. Saan ka kano a makauawat? Patyaman. Numaminsan ngamin, lawlawaan tayo ti panakaawat tayo, Nana. Saan aga putas saan anasumbatan adagos ti awag tayo ket agsao tayon iti dakes. Taadamet trabaho dagiti borders tayo. Agpakalain ka manan. Di mo amo ti ustong istorya. Isakit mo kumamat dagiti borders mo
Aglalo pa'y no agbaybayad damat piman iti husto. Sayang nana. Adu dagiti borders mo ana sisingpet. Ngamga po iti kasta nga ugalim. Pimanaw da. Nangagmiti saritaan nyo kani Manang Mika itay, Nana Loleng. Anya ko maita? Di mo ko mapabasolin ni Manang Mika, Nana Loleng. Decision mi kani baklat agakar iti boarding house. Ay saan? Naglawag nga inagaw na kayo day tami ka. Ay nanana, di yo apaan ti padayo a landlady. Ngamin, ti dakas nga aramid yo matlaang ti makagapo no apay apimanaw kami. Kurang ti panakaawat yo, nana. Ha? Sapay la kumata inton sumaro no. Lawlawaan yo matan ti panakaawat yo, nana. Iti kasta, agbayag dagiti borders yo. Kasmay sa nga agpapaabang, lawlawaem ti pannakaawat mo. Iti kasta, kat agbayag ti borders mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.